Sivile la kusi kunendvodza lana lekhiphe emadimo siyathi ukuthi banda gaga Holy Ghost fire kuyasonta le mali inemthetho imatima mphathi wami iphansi yeah imatima le mali yama isingle 9 pound le yamali sifuna yona mphathi wami akusinemali lesijwayele yona lejwayelekile bantu abaningi bafuna kwathi ukuthi kahle kahle ingabe imali yapula ikhona noma ayikho na Yes. yeah ngita nayo namhla ngilaleleni ngoba le mali yamphathi ayithola abantu abanomali sengiyibonile mphathi ngizame kakhulu ukugibela tindzaba ngalanza inyanga different countries yabhadlile tisabhadla namanje nento bekunene umhlaba eSouth Africa uyashake, people are running up and down preparing for my elections mnakethu angathi kube wena so ulungele kuyovota yini ya mphathi wami ya ngibingelele iningizimu ngibingelele South Africa enhla nasenzansi entshonalanga ngibhuthela kulo ya niyangathi busiphathi wami nginazi la kubona nje online ya kusho khona ukuthi hayi namhla kupresent izaba letimnanzi nje ngilati yabhadla TV show ngibitiwe nami ukuthi hayibhuthela kubito sicocela izaba letimnanzi nje namhla ngiphethe umfazi omnyama nje ukuthi sitawucuca indaba ngitshele abantu kusasa abantu bayokuvota baphathi bami ngithi hayi hambani kahle nivoteni nivotele likhetho lelikahle baphathi bami ukuze ukuthi country yethu kusasa ibe kahle njoba namhla bangibidile studio mphathi ilunge mphathi le country yebo mphathi ngoba sibhekane nenkinga letimathi ilunge le country banibambe bovota banabakwati kubaleka kokuvota ukuthi labanye bathi bangatfukuthela ngesimo lesibhekane naso ecountryni yethu sebadosele emuva basafuna ukuvota Yebo, ukuthi kunjalo. livoti libaleke kangakanani banabakwati lo Abakwati, mphathi. asihambeni nini ema-South Africa sihambeni siyovota Yeah. livoti lemuntu liyimfihlo livoti lemuntu libalekile yebo kunjalo mphathi wami kunjalo mphathi wami tiyabhadla tibhadlile futhi tisabhadla namanje don't forget to subscribe like and share ngibuyile futhi namhla ngiphethe nali ijali embutfo la Shalom mphathi wami I'm so honored, I'm so happy ngigcwele umhlaba that I've got you on my show namhlanje butwami namhla mphathi njoba kunami la tiyabhadla TV mphathi kukhona labatako ma treasure hunter setulu manje kule video kuthi hawu namhla kulanzona butheloko Yes. hayikhona tizaba timnazi letako mphathi uyayilandzelela letiyabhadla yakho yayilandzelela mphathi wami kakhulu cause ngiyabona Very interesting show. ya kukhulunywa ngemvelo ngebuve Yes. bakisi base South Yes. Africa mphathi wami kungako ngithi nami ngisonzele kini maphathi bami emphathi wami lana ungisite nje balandzeli bami ngifuna bakwatisise ukuthi ungibani kancane nje ukuthi lo brother Sherlock lona Yeah. ungibani ubuyapi watalelwa kuphi Okay bantu abaningi abakhona kungivisisa besolo ngikubalekela ku social media Butcheloko utalwa eTlatlawo eThemba sibedlela mphathi wami so ngenxa yokuthi nginelibito labantu abadala njengoba babona abantu ku social media nje ba like bangilandzelela kakhulu Yes. ukuthi kanti Sherlock ngabe unani lengaka so mina ngimuntu enzabuko as a fortune teller Yes, ngikhona lokuthi ngiye kugadzeni ngiphize ngibuye netindzaba letimnanzi ngitshele abantu nakusasa ngisho ukuthi hayi kusasa kutondeka into lengikutho lamphathi wami labangatiko ngimbutcheloko labanye bangathi maningi nje amagama ami labanye bangibita ngapewula le yaphe ngathi ngiyayathi kancane ya mphathi wami ngoba indzaba sayigijima mphathi cishe ngihambe kakhulu mphathi wami ngiyile nje ngalemnye iminyaka ngibita ngilabanye nje ngengibasho la ku TV mphathi wami bathi Butcheloko kubeto sibonisa ukuthi ngoba ngicishe wona sibona ngathi ukhona emandleni uyayathi into yongikuthi nangi Yeah. hayi man yini bathi asambe emnakethu ngijabule kakhulu yeah yemnakethu bengicela nje kancane ukuthi ungihlahlulele ukuthi kahle kahle wena iyacala kanjani lenzaba yakho le yale mali yapewula lomgedo Okay bantu abaningi bafuna kwathi ukuthi kahle kahle ngabe imali yapula ikhona noma ayikho na Yes. ya ngita nayo namhla ngilaleleni ngalenye ilanga iminyaka kunelinye indoda iyagubha isanti icashwe emlungu eTLB okay ngidawupointa ukuthi ngimuphi umlumbi Yes. akunankinga sixolise kakhulu kubantu labathi kulabo belungu lapho kulenye indoda insizwa nje eminyakeni emidlulile kodwa ngeke ngisisho ukuthi ngibani beyigubha ngeTLB Yes. yathola mabili madrom ya ngisho ukuthi ngiJuberg abantu abaningi bathi ukuthi kuneliplaza lebathi ngaJuberg and Sons yes so lo mlungu loyo lo mfomu makathola mndoli bantu angazi labanye babita ukuthi ngibani ngimndoli so makathola leyo mali leyo kwakwama yonke into kwathiwa kubitwe umlungu bekahamba ngalama Dodge Ram akutsala
Yes. Yeah, so mabambita lo mlumbi wathi kulomntoli yini lo kwathiwa ayisingayivuli umlungu wathatha waphakamisa madrom abekwa kuphi emotweni. Kwahanjwa. Wathi umlungu hayi kusasa chubeka ningene nisebenze. Yes. Lapha mabhizi emntoli wathola le3. Umlungu wasuka lapho ke lapha lokuyitswelopilo khona iplastone. Kudzala bekuyisafasi. Wathenga 2 mabhokisi okufa emgqwabo. Wathi yabona manje njengoba sesithole kusiyofa. Ene bekaqinisile phela lo mlungu siphatha ufa. Yeah. Se kwaya umlungu wathenga amaplazi lesikumani sihlufu. Se lo muntu ocisha ngathi mawuthola imali etibhawu phela ufuna imali iwashwe. Awukwazi ukuthi unikwe imali ungawashi mphathi wami ngoba imali ita ngepurpose tu kwemuntu. Yes. So abantu abaningi abakhonda ukuvisa le mali yakuthi ita ngandlela bani. Yebo kuJuberg imqonzile ngobe ukhumbule many years ago mase ngiya ku 1900 mase silanza umlando wa Paul Kruger. Yes. Yeah, uJuberg bekalisekela la Paul Kruger bekuthiwa masoja. Kungako lo imqonzile ngethi lo yakufuna into le ma ritual thizeni kuze ukuthi ingampokeli. Makhamba kwesikhathi lo mntoli wanikwa ivini kwathiwa ufuna kuba yini wathi kude Lo mntoli lo wagubha watfola le mali. lo wathola le mali wathi mlungu kodwa lokufunako ngono uhambe na sport money ubuka tindo lothu ufunako mntoli ngoba sesithola imali phela nyalo si rich wena awusasiwa wathi wamjitsha nesibongo ukuthi wakubo wamthana ne Mercedes my father was rich nanyali khona le plazini laba yadi 70 khona so makamnika iveni wajabula kakhulu umntoli angisolahlekela umqondo le mali liyihamba netipoko wayenkomazi le enhansi kuseyinkomat port lapha le kunansi khona bekumaplaza ebelungu washayisa 7 emadoda wabosha tandla letinyawo lomfo umlungu wayele wakhipha imali eshisile ukuthi kuphumele yandoda yalahlekelwa umqondo se umlungu enqa ukuthi uyadi ukuthi hayi man la kufuneka sente ama ritual lathide kuze lo muntu abe kahle bamthatha abuye kahle kuwe ngoba le mali le yamphatha ayithola abantu abanomali sengiyibonile mphathi ngizame kakhulu ukugibela tindzaba ngalanza tinyanga different countries so bamisa kumkhulu wamvadle kahle erisana lengibe kuyifaka let commune mntuli makafela lehlokela umqondo abambiluka ekeli kodwa bambayenda lokumbhunyisela nalokwana wabangqonyana umlungu wamthatha wamixa le belungu badada tinyanga mphathi Yemphathi ngithi ngisafuna ukukubuta yona leyo ukuthi ngalamanye amagama uthi wena belungu bayabadi lobuthakathi bale mali belungu mabafika 1652 bandlula baye India ngitshela iSouth Africa yonke inhloso yabe baye India mara bafika bajula babona ama grapes eCape Town babona konke ku right kwaba indzawo yokutshintsha ukuthi banathe mandi bende lukwana lokwa babona ama khoyisene bafuna kufunza ngemulo omnyama kwaba ko expanda kwakhula kwenda lukwana lokwa kodwa sidobe siyiqoqe mphathi sikwendekeni lapho sesiya kuZulu sikhuluma ngebuntu bemnyama ukuthi kendakalani asibuye la Paul Kruger imali emgede ukuthi kuze ngathi kangaka imali yaphewula yini inkinga lekhona tukale imali le yasinzinza kangaka shelo kagcola tindzaba baphathi bami se lo mfo wabangqonyana babumisela ekhaya lo mlungu athi akonke ku right kulungile kwaqhamuka ingululu yaseMozambique yamshayisa waphela beyond repair lo mlungu ishayisa lo mlungu ubuya kuyolanza lo mfole no bekaphuma eplazini nje lakho kocheka angabuthusa akazanga naka etibuku takhe yamshawa phela beyond repair na washona selwe ufahlanya kwaba wesi kakhulu ufahlanya kungako ngitshela abantu mningi usi le mali le yakusiyokudlala ukwambona phe mlungu lebathi ngibhuti ligama lakhe lo mnye bathi ngijabulana umlungu le mali inemthetho le imatima mphathi wami yemphathi yeah imatima le mali yamas isingle 9 pound le yamali esifuna yona mphathi wami akusine imali le lesijwayele yona lejwayelekile imali ukuthi ngabe unayo ukudzala bowuthenga amaplaza uthenge lokwana lokwa so banda bakhonda ukuyivisisa le yamali se kwaba ngiloko ukubona labafana nyalo ba rich baba nalokwana bathenga ama TLB bathenga lokwana lokwa ngile mali yaPaul Kruger uva songo la South Africa siyifuna le yamali kodwa mphathi wami ukuthi abukalibruku enzabeni kalimbama lapha kule mali yakhe lapha mphathi wami lapha mphathi le mali leya ukhamka tinyanga tabo Malawi Zimbabwe isigubhu siyasala le lo munye size sahlanganisa silikomiti kuthiwa soyilanza manje ikhona uthini mina ke khona amanye ama video ami nje lengishuthe khona mphathi wami yes lapha inankinga ngithi kuthatha umnyanga ngokubona uyasala lapho ke so banda bakhona ukuvisisa ukuthi ubutshelo uyini
No, mina ngimuntu lebengikhona kadzeni kutsala. Yes. Mphathi wami. So imali yaPaul Kruger kuze ifakwe etinzabeni. Bantu abaningi bafuna kwathi ukuthi yini abayende lapha, nguphi ma ritual abawende lapha kulomgede. Yes. So asingitshele bani manje ngikhuluma imfihlo, ngitshela iSouth Africa yonke ukuthi yini lebayifake lapha emgedeni. Bantu basabe kangaka uthi lapha yena inzaba le yapoka. Inzaba le ngongena khona ubuyi. Uyathi uthi la masotsha kudzala la masotsha ngasho ukuthi beka divideekile ngokuhlukana kwawo, beku unit. Paul Kruger makasuka 1900 ePitori 4 July makabalekela eDilango Bay eMozambique saseDilango Bay. Yes. Bekabalekela ukuthi ima British la kithi la Mpumalanga bekuyi Transvaal many years ago. Okay. Bekuyi Transvaal. So beka first president Paul Kruger. So le treasure bekayathi ile iPitori ngobe attachwe neMpumalanga neTransvaal ekutsala. Yes. So whoever ukuthi mangisa gcwele ayeda ama Britain ayeda la Paul Kruger bekamDutch. Yeah. Okay. So whoever ba betrayed ba step down was uthi kusasa ngu step down kuba ipresident mina sengijwayele kubusa and Paul Kruger beka ipresident lehlala nebatho nebantu abathakathako. Yeah, bantu abaphethe injulo njengabo Butcheloko. So lot of people what dominator wawungula labelungu labo ukuthi hayi kusasa kufuna sigibele train sathe le mali sibaleke neDilango Bay. So maPutukezi makabaleka ayedilango Bay nale mali kuze uyibone igcwele lathi ndzabeni bamjikisa amaPutukezi ukuthi hey asifuni thine usibangele imbi nemangisi jika ubuyele emuva kungako lesinye isitimela sakhona silapha eBabathona edrobheni ngila kufika kwaphela khona Sporo. Yeah, lesinye sisihambe sizofika sajika sayiwa lesinye sisewa White River lesinye sile ephakathi eKruger straight lekune stage sakhe khona. So bantu abaningi abayathi le information kodwa ngizokhuluma ngokujula ngokuthi mgede kuze ubone le mali ingathatheki yini imbangela kuze le mali ingathatheki enzabeni 21 maphi ma ritual le aenda bayiloya bendani before bayiloya le mali le ya Paul Kruger wahamba wa eEgypt many years ago woboleka ba labantu ba mama mate labantu abakwathi ukuvusa indiphile. So kungako tinyanga asibambe kancane lapho mina kethu ngifuna kuvisisa la. Yebo. Waya kulanza ema-mermaid. Ayila wasemandini abantu mamame angathi labantu nithini labavusa imimoya thizeni uva bathi kunadokotela lonto iblasting lam Arab. Ubanza labantu labo ke. Ngikile ngeva labantu labo bakhona labantu labo bakhona mphathi wami kodwa ubona la South Africa mandiya aba rich fast sine solo sinema business a broke abona ba broke yemna kethu kuyablasta la ngaphandle kodwa ngeke ngisho mphathi wami leyo makabalanza labantu Paul Kruger kwaba nesivumelano ukuthi ngintonika igold yongukuthi do you know ukuthi le mali why idure kangaka ifuneka kangaka ivalue yayo because it's a red gold idura kudlula idiamond straight diamond qobolwayo. Le mine yakhona bebefuna kumbamba Paul Kruger bambude ukuthi uyithola igubhapi ufene information akazange abatshele uthola siba ngemahemhem ukuthi ubalekele wa eAmsterdam kodwa jikiti ufene eNetherlands. Yeah, so ngizama kusho ukuthi ngifuna ukujula ngokuthi ifakwe njani ensabeni le yamali. Kwanyanza bathu bathi ngilabantu baleko eCape lekale bahlala eDesert lama nisini makhoyisene uva bathi eButcheloko thina sine makhoyisene singeta nawo ngayikhipha le yamali mkhulu. No, sizame kakhulu ngetindlela etiningi. If mawufika nenyanga ensabeni iponga lesi Egypt njoba ngutshela. Yeah, uva lahlathini nje ngathi kunimvula. So bona inyanga lapho kwe kunimvula Sherlock mina ngathi 5 minutes to 10 minutes. Yeah, so uva isound lahlathini angathi kumbe si Dutch or yini le language lekhulunywa lahlathini so fa ngathi kubhenya imboza uthini mina kethu mina ngilanze inyanga letinzima kakhulu la South Africa ngiyatibona inyanga bomkhulu ngilanza umuntu mina ukuthi makathi manje ke nekendo sokulidume manje mara umlingo le uyaphela kusale umuntu uqobo lwakhe mase sifika lemgedini demo uplana nathi uyaplana tetbok ngathi hlanzi backup uthola lahlathini ngathi khala stimela kukhona lenye nje lesike sayakhona leBrondani le sibidi lenye inyanga le saphikiza lomnye baba wazi wakhipha imali engaka 3000 ngathi hayi yakho le 20000 umthola masibuya so uthi wena uthola lutho le mali ngisikobo wathi yebo ngathi akhe stawuya le mphathi asambe uste ehla lapha eAirport eKruger Mpumalanga International Airport leyo nyanga leyo. Yeah, sagibele kahle imova siyambona unuka nemuthi ubuye eNigeria kumbe ubuye eMalawi ngathi khona lapha bafuna ukungitshela kusho ukuthi ngilabantu labathola khona. Sifike naye lehlathini le
Ukamekela kwenta konke lokho. Ngiyasengiyakwathi mina ukuthi sekupokwa kanjani lehlathini. Yeah. If mangiyakhona ehlathini mina ngingishelok ngiphathe mercury, isilver mercury isigidi. Angathi labaningi bathi isigidi. Yeah. Yeah, ngoma ukhumbule ukuthi if mabathi ngemoya wase Egypt, if mawuqhamuke nemercury, lethi pokoti yedla tikhonda ukupoka. Okay. Yeah, mara lapho dleni lona if mayisebhodleleni iyaphela lapho ngincane uyabona ukuthi hayi man la ngathi khona into etilwa nayo. Ipoti ayidla. Idla kancane iziphela. So lelo mhlolo lesabonele lo muntu unematubane ekudlula mina mara sidudla. Yakhali mbaba. Yeah, sashiphole sashimoto entsabeni. 3 days ukuthi ilanze le. 3 days ukuthi ilanze le. Mangaqotha umuntu okhona ukhala ngokuthi nesishiye isigubhu sakhe lentsabeni. Siyadura lesa sigubhu sami sokhuluma lesingisa ngisasifi. Ubaleke washiya scoop. Yeah. So tini into lokuthola lemgedeni nje. Uthola tindishi, uthola tipene, yonke into nje uyayithola. Jonga tindo talawo uyabona Yashiwa le tindo. yashiwa inkinga lama ritual ende lapha nzima masotsha lawo namasotsha esigaba hey uyemnye umgede mphathi wami akusiyo leyo semandini ukuthi tukoma waterfall uva bathi hayi uva le South Africa amazulu athi isedumbe ifashe ngemakeda no ngikhuluma ngaleyo mina ngikhuluma ukuthi ibekiwe ya mphathi uma ungena nje uyeva lo moya ukuthi hayi la ngathi kuyantshintsha la ya leyo mphathi inzima kabi unity esiganga ke leyo la ngathi baqhamuka bamahantshi labantu ngala ngaphansi ngala ngathi babani ngala ngaphansi mahantshi ayisikahle leyo mali le ungayakhona nemqondo yalahlekelo impilo yakho yonke sometimes ungasagezi at all Ikhona lenzawo la South Africa. Tiningabi umuntu yathi ngimnganye la Mpumalanga and a lot of people they don't understand ukuthi why le mali igcwale la Mpumalanga abantu bathi KwaZulu Natal ikuphi no iTransvaal ngiyo beyila Paul Kruger bekathi la khona angayifihla khona le ukuthi la ngayifihla khona uyakathi angavuthi ritual ukuthi vele kude abantu beka phela le mali ukuthi ifihlo kuzobe not beyifihlela bobani mphathi beyifihlela ama Britain ukuthi angayibambi angayibambi net ukuthi angayibambi phela maka step Paul Kruger makabalekele Dilango base iDilango base siyatiko ukuthi inyalo iMozambique Yes. yeah makayifihla le mali basotsha bheka sathini what Paul Kruger no mina sengikhipha licebo la manje madoda gcola intinzaba ubanika imap hamba noyifihla ukuthi enzaweni ukuthi bo horoscope bosabi uyadadla intinzawo ngithi vele bengahlala la tu le pho phela kune Paul Kruger hotel lapho ova makhuphuka nje labantu nyalo seyiziyadzilika abantu Paul Kruger bengahlala lapha yeah so ngizama kusho ngingishayela ukuthi le information leyo nginayo nanyalo solo ngisasesha ukuthi yini ekhona lesingayizama ukuthi sizamazame lelula lebayitholile lemahemhem ma 90s early ise emelo bake bayithola umndeni but bathola triangle li1 kushoda le 4 so le mali le yamphathi wami manje labayitholile manje lengibadiko mina ngilaba belungu baka Joburg lo laba labanye mphathi bathathela nje base ebutshelo lokho bathathela mphathi wami le mali le yamphathi wami inzima kakhulu demo uplana na yaplan that's a problem kungakungibona ngithi mina lo munye angifonela athi ebutshelo asambe kuphi ngale so ngikhulumela for ukuthi Paul Kruger bekafika akuthola uhleli nemndeni wakho mphathi wami kahle many years ago lamasotsha bafike bakuthathe abantu abakho babafolise phambili bonke angisibele amasotsha abanemona sebabadlisele umuthi ngikutshela ngaye lelilanga banelilanga vele basanandzaba bashiye nemindeni yabo basanankinga ngithi bona ukuthi bayathi vele siyaluza phela ngithi iTransvaal beyinqani kudlula le ma Britain ma colonize Cape Town bonke labantu so ikhulu bathatha konke bo Free State bathatha konke letinzawo ngathi ikhulu Orange River Free State sase Orange River so maba eTepitori vele bebathi kuzivele somhlula bathola ukuthi mabafika eReserve Bank bathola ukuthi akunalutho indoda iboleke nemali icole etiganga se bebenta ama ritual ukuthi bathole emndeni wakho umphathi wami uhleli nawo bafikele bathatha umntwana wakho nemndeni wakho mangukuthi bahleli bajubela ngimukho lobhale ku Paul Kruger Divine lamasotsha ajucu tukumntwana baqala umntwana wakho welo la spawn mamju bayethi kumfati bayethi kumntwana konke phambili kwakho nobukile usafuna uthwale le mali se baba kunike kudla lokudla lokho bakufaka umthi lokuthiza kusiwena ugucuka bemkhovu besipoko sokugada le mali kungako le mali iyalisa mawuthi uyayalisa ngoba labantu abayigadile le mali ayigadanga belungu kuphela igadwa abantu abamnyama aqobulwayo before babadubula abantu balama ritual design le moya le yamphathi wami bakha something so if mawuye lento ayipheli umuntu lothi yena mina le mali ngiyayiphupha ya Paul Kruger solo ngiyasho uyiphupha ngokuthi babulele umuntu wakubo uyangivisa mphathi wami kuze uva labanye bangifonela bathi ebutshelo mina sengiyiphuphile le yamali bathi kuphi isimara ngiyaya ngithola if maya le usuku uyokhulula lo yamoya sometimes muzi yakudonsa ekutisele kanti ifuna ukuthi nawe uthwala uyigada usale nawe uyigada ya ngendlela ipowerful ngayo le yamali
So labelungu if mabathi uso lensaba la ikhona benda njani bayigodla uyayibona imjejane Yes. imjejane awutibuthi wena kusimatshe angapakana kangaka ke njani Kunale mali lapha. akekho ekukhuluma if mawubuke imjejane straight le lensaba le ibonako le kaNgomane Yes. funa utibude hamba ubuka iAdam calendar if mabethe labantu base Egypt many years ago na Paul Kruger bende sivumelana baze bashiya imark pyramid lapha elitsheni lapha and lokho akusho something imap le is not inzalo yelanga kuphela so bantu abaningi abakwati lokho ngidobuya ngikhulume kunesizini lamphathi ngoba mina ngijule kakhulu mphathi. Guys, don't forget to subscribe, like and share. I'm so happy to have you on my show. Naketu. Yeah. Letin sabalo tiphethe tiyathusa. Letin sabaleti bantu batifuna butwami. Yeah, batifuna and ngendlela abantu bangihalela ngayo mphathi abangihalela ukuthi kube bafuna ngithi ngibayise le ukhumbule ukuthi uthathe umuntu kumisa enzabeni uyavalelisa kuqala ukuthi mina ngiyakushelokho usala ube nkini wena. Yemna kethu phela ngihlebele nami le mali ngeke ngayifuna. Ngigijimisa kakhulu mina kethu le mali lena. Mina ngenhlanhla yami ngeva ukuthi khala imbama ngisekutheni. Yeah. Yeah. Futhi yentana tilima le mali. Ngabona umuntu awabile libruku lisabethu ngasho ngasi lapha angiyi. Hey, Yephutshelokho. Yebo mphathi. Into lengibicayeka ngayo kakhudlwana ukuthi ngifuna ungibekisele kahle hle ukuthi lo mlumbi nalama Arab lawa walanza khona le Egypt. Yeah. Kuthi abuye atokwathi kuyiganga le mali. Yeah. Kuthi le mali ingatsinzeki. Yeah. Uma ngabe mhlambe ngelwathi lonalo wena ungangibekela ukuthi bavumelana kanjani kwende kanjani lama Arab athe makafika lobuthakathi lebabenda babenda kanjani. Mphathi wami ukhumbule nyalo sesiyajula manje se Egypt. Yes. Yeah, a lot of people abayati Egypt se Egypt. Ma Arab ubona eAmerica kune Illuminati. Lot of people they don't understand ukuthi Illuminati iqhamukapi. It come from Egypt. Illuminati bekusikhali setimbi many years ago. Lama pyramid obonako lawa bekuthi ngaba nembi nje bangena nje sesikhuluma ngeimoya ema diversion manje. A lot of people they don't understand ukuthi kuze umuntu avuse into yonkuthi uyivusa ngani. Manje singiyajula ngeke ngikhulume nawo umsemhlabeni kodwa lapha ngathi bathi ukutshela ukuthi uyalobhuthela kusojulile manje bebathi lama Arab mabona ukuthi kunembile bahlulako bangenela phakathi le pyramid bende lemihlatshelo lemilingo lemimoya kuvuke letipoko tilwe imbi bona bahleli nje lapha phakathi nje so ma Aztec nema Incas bayibona lento ukuthi ayikhona man le nto yagcilaza asiye khona so yivalendo kungako belungu abafuni ukubona umuntu omnyama enda into enhle wena mphathi wami ukhumbula ukuthi abantu base Egypt akusibani belungu bantu abamnyama kungako banendo lejulile ukuthi if mangafa wena bakhona ukukwenda ukuthi usale nemlayeto in future generation maybe mabatothola ithumi yakho or lesidumbu lesingiwe Sherlock so lusakhuluma ukuthi ma'am so lusakhulumisana lo mlayeto so kungako mabathola lelibhokisi balise museum basafuna kubita lama archaeology basho ukuthi leyo ubeka iking bani beka yini kusale akhulume lama symbol lawo uthuliswa mercury umlonjalo ke yeah so ithawang labantu base Egypt Paul beka lesati ngiyacabanga ukuthi lo yamlungu loya ufunze ngempilo wafunza ngemlomnyama because belungu vele before benda something bafaka umlomnyama kuqala bafaka umlomnyama bayathi umlomnyama nepower bamlomnyama nepower mphathi before start senoma ritual athise uyabhonyiswa ngotwana nani. Do you know ukuthi mphathi wami before ngiphuma tu eEgypt ngisaphawula ngeLuminati. Yes. Ubona kunesivumelwano basendile before bathatha leLuminati leEgypt la base America. Yes. Ubona lo $1 une pyramid. People they don't understand ukuthi kungani le $1 ube ne triangle le pyramid leya. Isukela from eEgypt ukuthi mabafika le benda icontract ukuthi siyayitshontsha le ndweni inkabelungu mabafuna kwathi into bafuna lo mnikati lo msunguli. Uyangiva mphathi wami bafuna lenhloko selendo bayicontrola ukuthi akube set kube shortcut yempumelelo kungako if mangishelo kusoba ngibona ukuthi nginesiphiwo bangifikele emaphupheni ngalento yabo because ba adopte lemlingo leEgypt lemilingo ukuthi kube sivumela kube yisociety lethizeni kube yimeeting kube into ukuthi mangutshela kuphiwe ngokuqula singaka umsayinisa icontract simthathele sizuze lesol yakhe yeah. So bona uma bakusayinisa le contract njengokuthi wena ubaliselele. Yes. Bayawina bona. Yes. Ngathi imbepho ntizeni mhlawumbe. Yes because ucontrola ngibo. Kahle kahle wona kusasa usolugogogo kufana nesithwalo.
kodwa ngeke ngiyeke kakhulu kwesithwalo ithe into le booster wena kusima ungangena stage nje ngiba ngilomnye umuntu nje kulenye level bantu bachuche beve emakhaya yes nemali nje ibalula because vele uyakhumbula ukuthi nale pyramid vele umlingo msemali vele yonke tonke into ukanya fast nje yeah yimna kethu ngalamanye amagama uthi wena belungu yeah bayati ukuthi thine sinemandla to possess into letikhulu kakhulu spiritual bakwathi labelungu lo kuze belungu kubonakala ngathi basizonda into yasi yamvela inqandi into yaNkulunkulu qobo lwakhe sine sabuziswa uNkulunkulu ubonela South Africa sine gold sinayo yonke lama minerals sona mphathi wami kusukela ukuthi belungu bona bakanikiwangwa letinto so banikwe emqondo ukuthi siyofika sijuthe umuntu lomnyama sithathe iplaza sijuthe lomnyama sithathe lo sifuna kona yebna kethu kunenzaba lekhona la yeah you know lento yebuKristu yeah bathi Christian life yes ya iqhamuka nabo labelungu beta nayo la Mzansi Afrika bathi nabafika labelungu la Mzansi Afrika basilibalisa ngako lokukholwa ukuthi thine sibe nesihawu kubo batokhona kusintshontshela lamandla lesanikwa wona yes mawukhuluma ngaloko mphasami ukuthi ngikuthathe ngiyise Natal mawukhuluma ngalobuKristu mawukhuluma ngalabelungu mase uthi wena mabafika la kithi usikwendakalani yes belungu mabafika la kithi babone ukuthi bana abamnyama barichi kakhulu banetinkomo bana yonke minemhlaba bona banalutho babona ukuthi babe nelicebo kufikele inkosi yethu yakaZulu Shaka basosimuka kanjani umhlaba babona kwabanjalo kwayanjalo lo Jan van Riebeeck futhi umlungu okuqala akusuye Jan van Riebeeck kuna Dansan 1488 yeah mputukezi kodwa kukhulunywa ngaye namhla kuthiwa nguYan van Riebeeck ngoba emngisi kuzathanza ngoba umngisi umlungu lo waqhamuka ofuna advice kodwa kunemlungu okuqala akusuye umlungu uyithola lapha indlela ke Jan van Riebeeck utana kithi sasibambe lapha 1488 yes lana bangayibuka nibayiseshe umlungu okuqala wafika wahluleka la kithi ngoba phela kuzibone belungu manje basimukile lo Paul Kruger lo asimuke tilwane tonga kazathi bekele kaSikhukhuza uyathi ukuthi waye batibekele tilwane kaSikhukhuza mphathi wami kungani emphathi la South Africa ngitanenzaba ke ngishaye lokho ngiyakuthanza mina ke uyangithatha mphathi kakhulu emphathi inzaba leti inzaba leti nasijaba ngasonto leti inzaba leti mina ke mphathi wami Paul Kruger hobona ukuthi bantu abafuni ke eplazini ngibathe ngiyabachuba bayi bantu ungaye eplazini usutha ngeke uye eplazini ufuye nakonke tindlovu tindlula la kami umlungu Paul Kruger wayibona ukuthi hayi man kuze labantu laba sibathreat nje basisebenzele ngcono sibophe sakhe idrad sifake tonke lwani la Sikhukhuza la ka Kruger International sinjonje yonke lenyama yabo sivale netinkomo netimbuti bebathi tshontsile ngethi into lene ukuthi bathi khiphe ukuthi akukhona ukubaleka mabhubezi athi idlela lula nje letinkomo idlela lula bazayi fork lento ngcono sinike abantu abamnyama futhi ayinamsebenzi yeah so ene kuze bathathane lento leya babone ukuthi thina sibantu abamnyama siqinile tuko masiko ethu singizulu but no ngcono sithathe letilwane muthi angaba sawuthola yebna kethu singakanaba lokuyaphi ngalamanye amagama uthi wena lamasuthu lamashangane lamaswati ngokuhlukahlukana kwabo labantu yebo labantu labo basuka lemzulwini bonke labantu ene sicabaniswa ngibo futhi labelungu hayi ukuthi kumbe Shaka uma no baqosha labo bantu labo ngetimbi no timbi tiphi ngoba besihlangene sibantu bani bonke ukunyane bososhangane bomthetho kunemthetho manje sikhuluma useZimbabwe bakhuluma isiZulu sengizulu sonke silabantu labo uthola ukuthi soshangane wabalekela kuphi usuka kwaZulu naye abantu labangungunyana sonke sisuka kwaZulu Natal mphathi wami ngethi belungu lebasihlukanisa basiseparator bafikela kubo basibuka lana hamba stokunika umhlaba sikunike lokwana mawufuna kuwena umhlaba thina sodoba ngaphasi kwethu kunebantu that are lost wena brother Shalok kunebantu they bafuna ku-inherita lesilumbi kakhulu lesimodern kunebantu that mabakhula angisho bafakwa lemfundvo lelechamuke nabo labelungu yebo mine into lengikhala ngayo mina kethu ukuthi bantu bakithi bathi ukuthi kungani belungu basifuca basijomelele lesilumbi kakhulu ngoba siyalibaliswa okay belungu basibona ukuthi labantu laba ba powerful kakhulu
mabantu kwamasiko abo ngqono labantu sithe naleli bible sibafunde lona sibatshitsha umqondo ngobe thina besijulile ngempanzi konke besikwena uNkulunkulu asiva uyangiva mphathi wami jonga tinotethu bethihlelekile ngebumvelaphi bethu bayibona lento ukuthi hawu abantu abangcono sibadlala umqondo ngisho labelungu bapointa ngusi lo wa 16 banibanyana because ngiyakhona ukukwenza lokho ukhumbule ukuthi manje ngendlela basidlale ngayo labelungu bathi thina celebrate iValentine bekumuntu lobulalako leRomeo wafa bulala rapper mara thina lasikhona ukucelebrate lokho sisibani nabamnyama how come ngala basitshele ukuthi simaKristu funa si celebrate boKrismus kutalwa kwaJesu funa si celebrate kungako ama-Arab ayiphikisa lento leyo kona mphathi kunabo Ramadan yabiba June July awubuthi ukuthi ngani if you can go to China kunesithixo sabo lesingibhuda if mawuya kulemnyama ave kunethixo tawo abakhonzi lo Kristu la kithi eAfrica nase America how come ube khona letinzawo letoko party if mawuya kubo Asia bakhonza Mohammed if mawuya kuphi India bakhonza thixo tabo letihlukahlukene if wena mangafanele lenkolo yakho bakubuka ukuthi uyahlanya lo But i-president yase Russia ngema Easter holidays this year i-reveal ithombe ukuthi lo Jesu lele niyengwa ngaye nitshela ukuthi Jesu benganethinwele letsha muhle lo Jesu lovela ethombeni hayi kuvunja uvumbu lo Jesu umnyama umuntu lomnyama bathi sho ukuthi ngalamanye amagama ona brother Sherlock lempilo yebuKristu lebakhulume ngayo manga babhala lamanga ukuthi siwaphile yimpilo yebantu labamnyama lesungulwa eAfrika uyathi imphasi mawukhuluma ngenkolo yaKristu ukuthi ukuthathe kumingise kaShembe umuntu lo ngenkolo lekahle namphathi wami kungako Shembe yayiphikisa lenkolo yabo kulona ngesabatha Saturday ngobe ubonile namphathi wami ukuthi ayikho lento yabo lebelungu labaqhamuka nayo le ayikho kancane mphathi wami kungako ngifuna ukujula kakhulu ngenzaba yaShembe namphathi wami so lebelungu kuze basihlule ngalo liBhayibheli lebalinika Shaka ukuthi hayi thina sikhonza umuntu ongukuthi wazwabuta Shaka ukuthi hawo lo muntu ngimbona uselisizini lona uphanyekiwe sithando esiphambanweni akana masotsha li-backup needs inkosi lo muntu lo yebo belungu babona ukuthi hayi manje Shaka uhlakaniphe kakhulu ngcono sijuthela bobhuti wabo sibamikise Cape Town sobafida lo moya wethu ukuqhamuka nawe eEngland kungako namphathi wami igold lapha abathoni iyahamba siyathi uthi yakuphi maminerali yabo khokho omkhulu wethu iyagutsha uqhamuke helicopter yahamba nayo asiyathi ukuthi yakuphi umhlaba wethu lesibuziswe nguye emveli nqani silele siyakhonda every day we wake up every Sunday sijaka emasontweni sikhohlisiwe okay usesontweni mlungu seplazini ugade abanamnyama ukuthi basebenza wena usenkonzweni uyathandaza uyakhola wena lo nkulunkulu lo wabo sinikiwe okay right mfundisi lo preacher singisi lesijulile mphathi wami wase Ireland naku manje soyangqwatshwa sekuthi amasiko manje sicela amasiko kuthi aligcansi etultu kwelibhokisi kwelihlaka how come because ligcansi yinto yasemsamo phela manje umuntu okay ushonile ngengoti yemova lapha umfundisi uyaboka manje laMpumalanga emgwaqeni uwile ngemoto bathi imndeni wakhe sicela ete nesihlahla semlahla abantu batomlanza hawu lo umfundisi akekho ezulwini ngoba ufikile phela ngokuthi ufuna ngabhoku la makafile uyahambile usezulwini Don't forget to subscribe, like and share bakithi. Brother Sherlock lona kuna Sherlock indoda le review lamathini. Kumathima lana ngijabule ngethi. Phethe mfazi womnyawo namhla. Tukulavadla phela umntukula siphembani singekho nje lezinyanga. Namhla ngilanti yabhadla TV show baphathi. Ningakhohlwa kusubscribe. Umona umuntu lotodlula lelo video le angasubscribe mphathi wami. Brother Sherlock. Yeah. Ase ungisherele kancane ukuthi wena le ndlela yakho le yalesikhwama sakho yebo iyaqala njani okay mphathi wami sami isikhwama mphathi wami mina ngithibonile ukuthi hayikhona man something wrong lengishiyele yona ekhaya hayi man ngihambe ngasebenza ngaze ngaya naphesheya abuyi namali njalo mina ngasebenza ngahola ngibi nalutho kwaze wafika lo mnyogogo lapha kimi ngisebenza ngise Capitec ngigada mphathi wathi mntwana nami yatibambelela wona umntukulu wokuqala endlini lenkulu wayithi bambelele kangaka ngathi ngani gogo wathi ayikhona hamba ubuda uthi funa ukuthi ungibani even namanje wena ushaya umhlahla lo mumile nje kunethi impendulo esikhona emoyeni wakho ngize ngiyasaba nokukubuna ukushaya umhlahla ngize ngiphengule awusukanini madoda yebo kuze ubona ngixoxa indaba letimnanzi ukuthi ngishaya umhlahla mphathi
Yini lo mhlahla lona abantu bawathi umuthi umhlahla ukhuluma ngale Tinhlolo tethi ingane tiingane ngathi ku61 ngesishangane thina sesitingane ting6 damkhulu wami naye waphiwa akhula kamabili umva ngisibine ngimtukula siphembane ngimtukula amabili vele ngimtukula wasebukhosini le phasi kamabili eMozambique uMaundu lemwamba yebo mphathi wami so mina ngimtukula wavadla ngimtukula wasendlinkulu kungako mphathi wami umbona namhla ngidumile ngiphakame kangaka ngikhuluma tindzaba leti ngithi thathaphi incane kangaka tindzaba leti ngaka kunjalo vele so ufuna ukuthi ukuthi hayi kune behind on me mphathi kunebantu abadzala labakhulumako labathi hayi khuluma ukuthi sheloko utshele sive mphathi wami ngiloko mphathi so wena brother Shaloko utalelwa khona leMozambique utalelwa la no ngetikhathi tenhlupheko mphathi wami ubaba wami kumkhulu wami ngisibeka ligedla lelikhulu eMozambique ayinyanga yemakhosi ngengisho ukuthi bobani so mkhulu wami mangukuthi bani bagule eSouth Africa bawela iborder gate bayeli mina gogwami akangomane eBlock B yebo sibaba umtalelo emaplazini ala Block B khona lapha eBlock B ngaphiwa so lo makatalo wamutalelo eSouth Africa ngedile ngithi ligedlwa lathi limusi ngabona ukuthi umfati utekimi lo ngiyamthatha emhlenyana hayi lo hayi semfati wami siyamthatha lo lo mnye ukhaliswa ukuthi hey indothi ngilahlile manje evadla ngicela ungendele lo ukuthi agcina athi ungawari umfati wami akufila comfortable khona la kube vele le yandoda benemali yemna kethu kahle mina ngizama ukuthola lana ukuthi tindzaba leti sinza kangaka utithole njani labantu labakudzala bakufikele njani ngayiphi angle nawe ngoba ngiyathi ukuthi esikhatsini lesinyenti labantu labana lesipho letifana naletenu akusilula ukuthi umuntu avume ukuthi unayo lendvo uyayifuna labanye bakhala bathi hey siyahlupha sikhwama siyasinza sikhwama sibucayi yebo sikhwama mphathi wami kuya ngetindlela sathu ukuthi mina ngisheloko ngifuna sikhwama usufuna njani sikhwama usingakulandzeleli ungakaphiwa kuso sikhwama ufuna uphiwe basezulwini uphiwe nabaphansi yebo mphathi wami into bathi sikhwama phela basho sikhwama sokugaqa basho into lekhona sekhaya enzabuko ukuthi intumbuluko yina yihumakwini intumbuluko yitibati makatati mamba itibati makatampandi manje ukuthi ekhayeni kine bafi lebe bathi impanzi batobuya in future to generation kungako wena mphathi wami manje ukuthi emndenini khona umuntu otale emathwini 1902 watshela ukuthi mathwini angakaphinza abuye ataphinza abuye futhi khona la mndeni in future ayakhethela ukuthi ayakubani akukhethela ukuthi ngiyakubani manje ukuthi ekhaya emndenini khona umuntu olubeka prophet in future kutaba khona umuntu oprofita kufana luya manje yemna kethu ngasiphi isikhathi kanjani wasivuma lesikhwama wasitfola kanjani no mina mphathi wami ngikhulume emanga kwamanje mphathi wami njengoba ngibona ngiso ngisephehlweni mangithi ngisephehlweni mphathi wami ngilungiselela umsebenzi wasendlunkulu ngibite wonke umuntu wasekhaya ukuthi sinenkinga ukuthi manje baba wami soyayathi lenzaba kuze ngibona ngiduma kangaka ngidumisa ngiyo le ntombi nayi lengisuke ngihamba ngihluphekisa mphathi wami ngaze ngagijima ngawilanza ngathi hayi kungqono kuyafana ngiyabona usisi ngithole yona ngiphila kahle nakonke mphathi wami angeke ngithi ngiganyile kodwa ngiphila kahle le level ukuphila mphathi wami ngithi imali yokuphila ukuthi ngirich igcwele emabhanki kodwa ngimuntu ebantwini manje sengiyabuka ukuthi no man ngimuntu lo ngikhona emakhosini kadzeni kungako lo yagokuzo wangitshela wangisita ukuthi hayi yena thatha into engikuthi udobona ngiyakukhanyela kungako namhla khona kubona sheloko emna kethu ase ungichazele ukuthi nangu umfati lo ngitshela ngaye la uma ingekho inkinga ungichazele kahle ukuthi leliphawu lendvukule uhamba nayo lena yini umsebenzi wayo lisiko lani yendani kuwe okay mphathi wami asingitshele abantu ngize ngivete la ngitshele abantu ukuthi le ndukule mphathi wami emakhosini onke la khona eAfrika anayo le ndukule siyabekisa ngiqolise kubekisa ngemakhosi hamba kumisa izulu kwaZulu Natal umbone uphethe induku hambe siwazini ubone emswati uphethe induku hamba duke emlojulile cobo lona something lebalulekile emakhosini uphethe induku awukwati ukuthi wena una something kodwa ungaphathi imibono le nduku le mphathi wami yindo yabakhokho omkhulu ina 400 years or 300 years mangaphosisi so iyaniketela hamba utobona na umtukulituko esitukulwana into leshaya umhlahla into lengitshela ukutshela lokho hamba uthatha isihlahla songukuthi uhlanzene songukuthi kuvuka into yongukuthi yeah so lokho mphatha mina ngingathwasiswa ayikho ligobelelo ukuthi ukutshela ukuthi mina ngithwasise nje lokho ngifundiswa ngele nduku umbona ngikhiphana nepesha ngisimina into lesongeyathi ngifunza khona la semanje wena awusiyo inyanga uligele no ngeke ngisho mphathi wami mina ngimuntu mphathi wami lo nenjulo
Ngisaba kusho ukuthi ngiligedla Yesintu. ya yesintu lwathi impanzi ukuphilisa mphathi wami labanye bathi inyanga mtunde Okay. ngesishangane saseMozambique ngomuntu ofika kuyo uthe Butchelok ngiyagula nginenkinga ngokuthi ngiyibude emsamo ngithi lento lena lo muntu njengoba etala kimakhala kangaka ufuna ngimhlanganisele yipi impande nayiphi ungayita kimi namhla uthi Butchelok ngicela ngende ukuthi ngihlala inyanga yonke solo ngiyakufunza ukuthi maybe lo muntu lona uthakathwe muthwa kaTembo uthangathwe muthwa kaMhlabela ingane sengihamba ngiyayibuka lento ngiyayiqoneka le mithi njengaThekwani yebo Yemna kethu ungichazele nje kancane ukuthi kulesimo lokuso ngiyayiva inzaba emhlahlo ngiyayiva inzaba yesikhwama ukuthi you are still on the process ukuthi wende lo msebenzi complete uyigcoke lento ombamba yes mphathi wami manje ngifuna kwathi ukuthi bantu basitakala as we speak right now ukuthi bantu bayavela ubancetse ene kuvele nama testimonies basho bathi bantu hey ngibonga kakhulu Butchelok inzaba lengikuthi lebe ngibambile ekhaya ngishajwa tipoko seyilungile yes mphathi wami bantu more than 100,000 abantu abetakimi kodwa angikwathi ukuthi wena ungudokotela mphathi ulaphe wonke umuntu no Yes. uyafika imibutshela kunenkinga ukuthi ngithi unenkinga ukuthi hayi man buyasambe ngithi umlo so ngiyakhona ukupoint umuntu lonendo lengaphilisa umuntu letekimi ngisho ukuthi okay manje asambe ku Dr. +2 kwaMhlabela ingane into okunqetha undendo lofuna yona complete asambe godo lamankankane kwaZulu-Natal asambe kusibiya enkomazi asambe kubani banyana unayo into siyakhona kubasesha bonke labantu South Africa the whole South Africa ngila yemna kethu ngifuna ungichazele nayi inzaba nayi lebambe bantu labaningi eMzansi Afrika lebavama kuhlangabetana nayo ibambe emadvodza ibambe bafati emakhaya inzaba yesinyama yebo mphathi bantu bahamba bayoshaya umhlahlo ngaphandle bathole ukuthi bathi unesinyama wena awuzange ugeziswa kokungukuthi enzabeni yesinyama ubanceda kanjani wena kubangelwa yini bantu batholakala sebanethi inyama yinto lendwa ngamabomu lesinye isikhathi mhlawumbe yinto le ukuthi mhlawumbe umuntu ufelwe akade angisho bantu sebaphila esimodeni uyafelwa umuntu akayi kogezwa yebo mphathi wami into le mawukhuluma njalo kuyangithatha ukuthi ngihambe ngemoya sibani banyalo le fourth industrial siphumile ku fourth industrial sik 5 generation manje ngempilo in future wangikhona kusho ukuthi sikubani ngetigaba wona mphathi wami bantu bamanje uzuva umuntu akhala ethe Butchelok ngiyakhala mina ngilungele ngilutho ngathi ngende ukuthi angende lutho lo munye uyafika la kimi maybe emndenini wakubo khona lokumalume lokuthwele ya kuhambe ngike ngeva abanye nje bayicoca kodwa nyalo sekuqoqa mina endlenkulu waseMpumalanga if mawothwala mphathi wami it depend ukuthi uthwala ngani if mawuthwala sithwalo sokuthi ufuna ukuthwala ngelidlodi mawuthwala ngelidlodi mphathi wami lala khaya uthethele wonke umuntu la khaya inhlanhla yakhe mangukuthi wena 2025 uthenga imova khohlwa yothekwa nguye lo yamuntu lo ohamba okhendla so ukhona ku-travela kule future ya 4th industrial aye ku-3rd or ku-5th 2027 tukwethiwa ngakatalwa abaphuqele tinto kungako umuntu othwele emndenini uva bathi ekhaya kunasidalwa ekhaya akunayinto lesona leso bathi sathwebula saqhutshwa umuntu ongukuthi kuganyena yedwana nguyethi ingcilamba kungako ngende umsebenzi nguyelo phambili ngathi nento ukuthi nguyelo phambili antibuthi ukuthi ngani why lo aphakame thina sikhupheke kangaka uhambe wothola ngelidlota la khaya tongathi ngicingcilamba digcina ukuticala kuye mangukuthi wena uphiwe ukuthi in future bangidokotela khohlwa ngoba so hambe ngediversion njengoba ngisho ukuthi lumnathi bantu bakhona kuta lama bathini ma anarchy lama ngizoyichaza ngilenye isizini ukuthi yini because namhla ngishaya umhlahla webantu labamnyama ukuthi utravel in future wanhlangana phela kuqala wathatha indoteni wadla yonke lenhlanhla yalabantu bala kulomndeni bonke kungako bonke labantu uthola umuntu urich mara abantu bakhe limaphara or umuntu uhunkile umuntu so wende into esona mphathi wami kusukela lapho ukuthi kuya ngokuthi uthwele ngani lo munye uthwala ngebudvodza bakhe lo munye uthwala ngebuntombi bakhe it depend ukuthi uthwala ngani kuya ngokuthi inhliziyo yakho injani because uyafika dokotela straight akubude ukuthi lento loyitela kimi lakha akhiphe tongo tikhoma takhe lento okuthwala asile inyoko ehlaza lesi sithwalo samamlambo lesi bafana abancane lawa madoda emgede laba ngitokoloshi lobu budvodza bakho yathi chaza nje kuneningi nje mphathi wami so kuya ngemuntu ukuthi lo munye ufuna sithwalo secontract lo uthi usukathi thwalele yena self ukuthi ngiminyaka ukuthi mebutela kuButchelok ukuthwala ngomphilisa for 15 years aqeba into konke
after 15 years uyabuya futhi la kimi la besipoko sami ahlale etuke ligono lami makubuya wena futhi la kimi imphathi wami ngunika lo muntu lo nayo bekathwele la kimi osebenzela lo 15 years nawe a destroy ke naye lo yangithathe wena futhi lotela kimi nawe makuthi lo munye nje kungako ma celebrate lamaningi la South Africa ebayiquli ba uva wathi uwile stage hawu akakulanga lo muntu bathi uphethe attack lo muntu uthwele isitolo se contract lo munye liplayer lebhola uva wathi uthole accident wavithika bangiloko sithwalo se contract akamani umuntu abane nje abe nemali eningi mina ke imali yasinza njoba imali mphathami ngithi namhla ngawaphathi madola nginawo imali mphathami isho lokuningi ize ibhale ukuthi live free or die so kunema imoya thizeni mphathami imali even asebhanka abafuni imsindo la kunemali khona kufuneka imsindo inebsindo ijule kakhulu izabe imali mphathi wami kunento ngifuna kuyibuta mara ngiyalikhohla leligama lokuthi ifamily nefamily kube nemuntu lo wabulawa mhlambe ngemkhulu wami then lo muntu bampha munye batukula so yahlupha mhlambe sebathi ushade nami ngumsoteke mina sekuba Okay. ikhona lento lenjalo 100% ikhona and iyaphila bomathende utsha bakhona emndenini mama bayahlupha lesinye isikhathi mama njengetimbi njengabo Butchelo kababulawa wangibulala ufuna wathi kahle ukuthi 40 indumba afuna tibe nawe ndikubantu bakho so lento le emdliwo namphathi wami is depend ihlukene ka4 so ngidobala le 3 noma 2 le ngidoyibala baphathi wami ngoma soshatshwa sikhathi kodwa midliwa mphathi wami basho into yongukuthi ngidotshela iSouth Africa yonke mudliwa mina uyangibulala ehlathini wetimbi sebese ngiyabuya in future njoba ngisho ukuthi ungacabanga ukuthi njoba uyingabi la South Africa udubula abantu kuphelile namuhla umuntu umbulela ucedzile moya umuntu uyasinza ungambula loyo muntu loyo ohlupha titukulwana kungakho ngithi mina emsamo ubaluleke kabi ngokugxeka wena uthi usendisi uyakholwa kodwa manje ekugcineni ngogcina umsamo kuwe masose emathuneni so mangitshela abantu ngemdliwa mphathi wami lesinye isikhathi ngingisheloko mina ngiyalusa na 25 etinkomo umdliwa losukela khona mama njengoba ngikuphendula manje una 25 etinkomo mina ngiyalusa la kuwe ngeminyaka ngihola inkomo leyi1 uyangivisisa mphathi wami ngisebenza 15 years la kuwe uyangiva mphathi mina ngakhe inkomo ngisebenza 15 years la kuwe ngina 15 wena sosele na 10 angithi khumbuye uthi ngeminyaka uyahlaba wena inkomo December uyahlaba Christmas angisho uyahlaba wena athi phela Digcina tsela ting maybe tiyatala inkomo isilolo ifana nenkukhu ne something letala kakhulu itala ngeminyaka itala kabili okanye inkomo uyabona so sengiyaqinisile mina baba mina sengifuna kuyekela umsebenzi manje sengifuna inkomo tami ngiboniswe intombi lapha ngeshare kaNdaba so uthi wena hawu uboniswe intombi ngithi ngifuna kuthatha leti inkomo tami ngiyolobola lapha so uthi hayi akunankinga ejaha lami ngani ngiwethi inkomo takho wena la sibayini kuna 20 15 yami usho uthi una 5 usovuka mona awushela kuna 15 inkomo ngisekusana 5 so niyahlala phansi nemngakho niyaplan uthi hayi man eshelokho ungazi uye kodeka lapha kaKhumalo buya la khala la man kunabo sesi la man khetha intombi leyi1 la ulobo lucetha sengithi mina hayi ngeke ngivume laba ngibosesi wami ngikhule nabo bangiphakela ngidla nabo la khase ngiyabathi nemabele abo ukuthi akhule njalo sekuvuka moya ngifakela poison on yangibulala awucabanga ukuthi in future vele ngizovuka ngoma ngiyifevele ngifuna umfati ngifuna kulobola ngifuna kuvusa lami ekhaya kungako bogogo bahamba balanza umndawo atofemba la khaya mase kunenkinga mangukuthi abaphumeleli umdliwo uyahlupha sokuqala uyahlupha ke manje shelokho uyahlupha bahambe bayibambe lento bakhulume naye shelokho lo bambulala 90s or ma 70s ngimshelokho matende usho sibani banyana sibonga ngibuyile futhi la ngiyangikwela inkomo leti ngi15 ngifuna likhalami ngifuna kuvuka likhalami la livuka kanjani likhaya mkhulu bo manje seyaxoxa yena shelokho manje utshela nini uthi mkhulweni izibani banyana wangibulala la khanga ngibulala ngesihluku 14 inkomo tami ngimsebenzele iminyaka ngi15 so manje ngithi le ntombatani leya ayisatekwa lo mfati loya akasatekwa loya uyakhomba uthi loya akasatekwa umfati wami ngifuna nimakheleni likhala lakhe leceleni kwesindumbana noma indumba yami ngakheleni eceleni sebese nimakhela kwakhe eceleni lo mfati loyo mphathi uba intombi lenhle futhi kuthi nawe ungamsoma kuba usebenze emayini ngivise kahle mphathi wami kuyakonela komdliwo kutala ukuthi ha ufuna ngithathela umfati wami kuyakonela emsebenzini uyaqoshwa sometimes ngabona ukuthi uyalisa noma uqoshiwe solo khona kuqena sho ukuthi uyahamba emhlabeni kungako uthola umfatana 5 ebantwana bahlukene ngetibongo awutibuthi ukuthi indaba yena njani umfati wami no5 etinkomo etibongo lo mntwana utala kaKhosi lo utala kaMsimang lo utala kaMaseko lo utala kaNgqamani lo utala kaNtini
So umdliwa mphathi into lenkulu umdliwa akufuni lutho ungafuni istory sele ntombazane ihambe kubuke lento leyo ifama ilungise kanjani inzabe emdliwa awukwati usento uqosha umdliwa uthola leti nyanga dala South Africa leti yengabantu sitawuqosha umdliwa njalo yena uthola indodza uyayigana imtalisa umntwana iyafa lendvodza yafa noma yamshiya kuyaphelela emoyeni ngiyalo lokuthi hey lo utoto nomfati wami uyahlanya ngemvalela njalo kuyavala njalo kuyavala namphathi wami ngiyinzabe emdliwa umphathi wami ubona abanye abaningi ngithola ukuthi nomntombatane uhlele ekhaya kateki iminyaka lomningi sometimes uba indodza nje ube ingwenza nje ungateki umuntu hlala uhleli nje lapha kakho khayike nje uzubona 45 asilona yakateki langa afa ufuna abakondela ima-ritual athizeni ufuna ungaphuma egedeni ufuna uphume ngemuva kuthi lento lingaphinzi ibuye emndenini ufuna ibuye etu kubafati iba lula tu kubafati ngoba ingazi ibuye etu kwendoda cabanga nje nguyifamily ngana umntwana ngana lutho ngakhe ini indoda ngoba uma uyindoda mawungutalo mawumuntu usintu sakithi ufuna ukukhulisa sibongo yemna kethu manje labo sisi labo basite kanjani akukhonakala kungako labo sesi labaningi babalekela bo IPCC babalekele bo ZTC batshele ukuthi kutawulunga uyathi lokho umdliwa ukuthi kusala kuphi imphathi wami kusale egedeni mawungena esontweni kuyasala egedeni ngoba umuntu phela luyana kwendo esivumelane tukoma ancestors akho la aphila kulesa generation le yale yandlula kunjani so lento utayibulala kanjani iyakulandzela vele kahle asikho spiritual husband yini ngesintu sakithi lento le mawuyithi mama uthi wena spiritual husband kuyini so lot of people sometimes abahlushwa umdliwa bahlushwa umkhofi toloshi mkhulu usuke la waye eMozambique wahamba ulanza into yokulima abe nemaplaza so walanza mfana bampithe ukuthi mfana ufikile le Maputo lento leyo mphathi wami inqobeka ngokuthi mkhulu akantshela ngithi imfihlo yakhe ufuna ukuthi amasimini kuhlale ipinish takhe ichakazile timbile kube tibhombulusha tibe tino letikhulu so lento leyo baba nesivumane leMozambique makayithatha ukuthi hayi uthatha munye umntwana ndokhetha munye ulale naye ebusuku nje uphila njalo lona ekhaya ngisitokoloji vele uthanza amaqansi nemlilo so lento leyo ke wena uthi wena hayi yathi ebusuku ngiphupha ngilele angithi mkhulu sofile elenda kayijikisanga lento ukuthi salumuka phela mina sengihamba emhlabeni kufa phela kuyatumana kukutumulele wena mphathi so lo mnyu uthatha mkhulu uthatha sikhwama satokoloshi leMozambique lento sebenza ngayo leplazini lakhe noma for lento le video lala nawo that's why uva abantu bangifonela bathe Butcheloko mina ngine spiritual husband sikho spiritual husband sengambuthi uthi okay ngiyavuma sikhona mama yini ngesiswati or ngesizulu sakini spiritual husband indvodza emimoya yemna kethu manje ngalamanye amagama uzama kusho ukuthi wena uma loyo mfati athule lo mkapeko loyo ayikho lenye indlela yakhe ukuthi ancedzeke abe ngumuntu asonywe agane abe nemndeni naye njengabo bonke bafana le ukuthi mkhulu alanze indi yachiliteke ingqona ayifanele ukuthi nimbulale umuntu ngelilaka ngelihluku kungqono sometimes lokunye kwento amona ukuthi makhelwane uyakubona umuhle athumele itokoloshi wakhe wasendumbeni yakhe la donsa ngayimali or la sebenza ngayo for ubunyanga bakho uthambolana lo yangana akafuni ukungana so uvo bafathi bakhala bakwenda vele abantu lokho sometimes lokunye bakuthumela usikhotsho nje imbuphi sometimes kutshela kuningi nje tini bathendako nje umkhuba lokhona emhlabeni njengoba ngikutshela mphasi ngithi la emhlabeni ungatshela ukuthi njengoba kuso njengoba ubona umhlaba uphila so unjalo no kunetini bathendako abantu ebusuku bamalelo ungathatha kunetini lethi phila tuke abantu le ungathatha ubona umuntu nemabhizinisi unema-truck unanani uthi wena hey lo muntu yathi uphile kahle ngifisa kufana naye hey but awathi uthi yini into la indlela la ihambile ukuze abe naleta into leta wena mphathi wami so njengawe so unesikhwama uyakhetha ukuthi ufuna kusebenza ngokukhanya ngebunyama ufuna kuthakatha ufuna kuthwalisa ufuna kukhendlisa mina mphathi wami kwanyalo namake njengoba ngitshela iSouth Africa yonke ngite into yokuthwalisa abantu ngite kwamanje ngisasemfana ngiyakhula mangithi ngiyakhula manje bakithi mathonga kithi nedalo takithi tsangikhomba impanzi yebantu ukuthi shelokho abantu mabahlupheka mabakhala bagezise nganasi umutho ukuthi hambe ehlathini ukhemithi yokuthi kuvuka into lesoko uvuka induku yongukuthi uyangiva mphathi wami ngisathi into lempi ngeke ngikhulume manga angathi mase ngilandzele sasikhwama samkhulu mase ngisithwele ke ngoba vele bebakhala abantu erisano masotsha bekakhala ama president bekuyeta lekhava lemphathi wami so njoba ngisithwele lesi angathi mphathi angisithwali ngiyasithatha ngoba vele sami singiqonzile yes yebo mphathi wami yemphathi ase ungitshele la manje wena nyalo njengoba usita abantu labangaka
ngalelinye ilanga ngiyathi ukuthi mhlawumbe kutawendeka yemnakethu angisho emadlodi operator nangalenhlitiyo yalomuntu Yes, labantu labadzala Yes. kuthi lenhlitiyo yalomuntu ijule ekuncedzeni umphakathi noma ijule ekwenteni imali ngaso sona lesikhwama sengifuna kwathi ukuthi mnakethu wena so far kwanyalo usebenzela ekukhanyeni or usebenzela ukuthi nawe uvuke uvuse umndeni wababo wakho niganye kube ngikona lokho Okay, but 50% yabantu lengibanike indodami lomunye ngisalethe 200 rand ukukhanyisa kuqala sibone utayiletha masemsebenzi usebenzekile mina ngithi mina angisiso umuntu ukuthi mangibone umuntu maketa kimi sengithi ngaganya ngavuka mina ngiyasebenza ngiyawondla umndeni so lokwa kusiphiwo sasekhaya ngithi lento ngithi mphathi wami kufana ukuthi umuntu utakahluphe phela umuntu makata kuma uyinyanga uma something mphathi wami utakhala kodwa ukuthi kumnanzi ukuthi uganyile kunjani yebo mphathi wami so abantu abaningi njengoba le video lena iphuma mphathi abaqonze lokuthi umuntu makata usuka khala hluphekile ufuna umnqetho mangukuthi uliqiniso lemuntu lenzabuko umlapho enzabuko uthathe sheloko sengibuyile kuwe mphathi into okubonga into lesona leso ha lento yesebenza mphathi manje sengitholile umsebenzi. So wena ngalamanye amagama njengoba usho mphathi wami awugijimisi le mali ujule ngalokuncetha bandvu yebo mphathi wami mina nanani lesibinzi lonaso sokuma ubatshele abantu ukuthi phela lokhu kukhona kuyendeka mine ngiyakwati ngingakuncetha nangabe ulidzinga lincetha yes mina ngingishelokho ngiyaphinza futhi umfana kaNtini mangakwati lokho angikwati yes into mangiyathi mina mangiyathi ngiyavuma into mangada ngiyathi ikhona nale yokukhipha abantu ejele and then kunema letgebeng letvaba ngena ngale esikhukhuza basi bayakhona kufika kini babagcobise letindo nabangena ngale bangabonakali bangene bento emsebenzi baphume yes same time tiende ngathi uqiniso nganani lokho mnakethu ya mphathi wami imithi yababiyashuqula mangisho njalo mphathi wami mangukuthi ungisheloko ujule kakhulu ngempande ngiyakhona ukudaka into njalo nto njengoba ngikhona ukutshela abantu ukuthi eminyakeni nje besikhompyutha nenye indoda nje lenge ngisho la lejule ngempande sisukela Thekwane khona lewe sisukela khona Thekwane ngazi ngathi inyoni le wrong ngisengayicopy le video online Thekwane mina mithi yokukhipha abantu ejele ngiyithola kuThekwane ya le ntombi yami lengilayidele kuThekwane ngiyamqothela ekseni makaphuma sikhwehleni sakho sonanga uyatalela ngiyakhona kumfile ukuthi manje bantwana usane maqanza makune abantu abathanda uva bakhala ngathi kunengwele ngifika ngibhunyizele into lengengisho ukuthi ngibhunyisana ngoba sengifundisa abantu Thekwane uathi makhambi enzabuko la strong so ngikhona kumsebenzisa ngisebenzisa abantu ngibophala abantwana linyawo so ngifuna nje ngifase ngithi hlo Day3 inyanga ntatile lento la South Africa mina ngimfana ngisayifunza lento umuntu athi lento leyo kwaZulu Natal munye engimpoint ukuthi ngibani ngifike ngifasele linyawo tukwesidleke yes sakhe ngihlanganise lapha Thekwane tawusuka la eMozambique olanza impanza ukhumbule ukuthi Thekwane akahambi la ekhaya ngahambe la ekhaya egcekeni kuyasha une map Thekwane ngenzabuko uhamba emfuleni yeah uhamba ngasemfuleni Thekwane especially kusuka la eMozambique Thekwane ngeke amcethe 1 hour olanza impanzi yeah iyadala ukusenza ukuthi sigange sengukuthi kunedi impanzi tongukuthi sigange sengukuthi kunemutho ngukuthi so ulanza noma jele ngila musi lomningi uthola ukuthi Thekwane mase ngifile uyabona abantu bakhe bakhala namhlanje umkendekeni la afune ulanza impanzi afakela afune ulanza impanzi afakela gcine kuba sidleke lapha kuze kukhumuke la ulanza into lezi uze kukhumuke la sometimes Thekwane uyakhona ukubona that's why abantwana Thekwane bayahlanya ngoba bamsukela bangakathi thakanga kungako mangukuthi ukhipha abantu ejele uyabaleka inyanga ukhipha abantu ejele lo muthi loyo uwasha skipper nje usineke sometimes ngiyakubita mangibona ukuthi uhlupha kakhulu kakhulu manje kakhulu nyenye imandini ngifike ngiyendele lento ngidume ngayo kodwa angendeli noma ngabe ngibani bangathi nje abanye bangibonise bayafakazile abanye ukuthi lo muntu uqinisile phela kadlali manje emnakethu ase umchazele la lo Thekwane le mithi lelengaka la kayilanza lo Thekwane nisebenza ngani usebenzisa lesikhehle sakhe ulanza impanzi Thekwane ulanza impanzi qobo lwakhe ugubha impanzi Thekwane straight uyayathi imvelo yangu le yamphathi wami lenyoni le yamthakathi kungako ungayidubula ngesibhamu uyigijimele uyasha awusho ukuthi ushe kodwa lenyama yakho uyabola unuku uhamba ufana nale ndukulele inyama khamba kwesikhathi bakubona ngathi ngasithi umuntu ugcobisa imakeup kanjani uphaphele Thekwane
So kungako ngithi mina ngidofundisa abantu abaningi ngithi mitho ngikuthi uyabona sifulane mphathi wami asihambe duke sifulane manje ngisungifake ekuThekwani manje kuthi kuthathe ngufunze ngemakhambi manje uyabona sifulane lebasishaya ngaso South Africa ngobantu bachilitana ngase emisebenzini bebakhele bokhokho omkhulu wethu many years ago bebendele for ukuthiyata indlovu sifulane iwindlovu bathatha inyama bashiya emathumbu khona lapho kodwa abantu ngenhlito letimbi ngokuthi babona sibuthelokho yaphumelela hayi somdobela la ndlulile awutowa manje emphathi wena uyakhona kubanceda abantu ngaso sonke isifuna angisenga thwasika kakhulu umphathi kokuyapi wona inkampasi manje lesigodlo samkhulu mangisengasilanzi kahle into lengenda ngisitaka ngilendo kuyami lokuthi ngitshele imphansi nani editori kahle ngisatophelelisa mphathi ungawara ngithi ngisasekhona esifake eminingi bayakhala abantu mphathi abantu banethinkinga abantu bacoshwe emisebenzini bangathi kusikwendekeni bashovwe imalini bangathi kusikwendekeni phindze futhi ngisho futhi sifulane ngivanga ukutshela ukuthi bekukhule bebadwebela tilwane for ukudila manje ukuthi isilwane sinematubane siyabaleka abakhona ukuthi badweba khona la kaSikhukhuza la tilwane nje la gcekini angisitwane ecala betingekho kwaSikhukhuza lokwana belungu bayendi society babe meeting ukuthi yabona usifana abamnyama bafuna ukuthi senele sifuna yona ngosathatha tongo letilwane bathi thatha uzibone sithi sibona ngemali lapha bangafuni sithi yende lukwana bese sibona lana la aqala bekude ukuthi isilwane tasigijimisa sebe tilwane tethu awubona eThailand ukuthi bagibela tindlovu wena bagibela tindlovu ukuthi nathi ngabe lesikhukhuza sikho tindlovu besatilusa nathi besatilusa mphathi 100% le timbala letilwane letala ama big 5 uzibona semalini so le mali lothenga ngayo le sho ukuthi muthi lomkhulu namphathi wami loya Bolu ngibabonile ukuthi hayi muthi lomkhulu lo asithathele tinto kuze labantu bangathi banemandla kungako ema mall o ebelungwini uthola amabloom lakhulumayo la drobheni awutibothi silokayina yini mphathi kule muthi labo baphayi bashimane tibokhanya ukuthi donsa abantu emithi lela belungu bayathi bayifundise ngokhokho omkhulu wethu. So that's why mosi lapha ephakathi eKruger kuba nalamathuna uthola ukuthi kunabo shongwe bo banibani lapha ephakathi banikele mhlambe bajuba indzawo ukuthi lana bekuphethe sibongo sakabani sebayakhona ukuthi ifamily yakhona iyabuya itoenda umsebenzi imsimeto nani once newayi mara obviously access incane nalaba lapha ngesintu bayakhona ke phakathi mhlambe wena umndeni wakini washona yalapha ona part of lenzawo leya bayakhona ukuthatha wona bayongena mara ngicabanga ukuthi kusase into lesemthethweni ukuthi bayavuma nje kube nemisebenzi mara amathuna wona labelungu basibonile sibantu labamnyama ukuthi sesihlangaliphile sesingena lapho kaSikhukhuza sishayele bobhejana bathawu bakhonje ngibani lendithu le ngoba thina besidla sodwana phela labo bhejana kusindela umuntu ukubashaluka lento sikusela early ma 90s solo badla ngako lamabhunu ubona aganyile labelungu ubona labelungu baganye kangaka baganyiswa ngibhejana akusinde namuhla manje bayibone ukuthi ho labantu bavula amehlo kanti bavula ngibobani letilwane lethi imphasi labelungu bathatha itongo usiyasele muthi lomkhulu njengoba ngikutshela ma voucher ma fish egg atholakala Sikhukhuza muthi lomkhulu loyo ngagqaba ngawo la nhloko la mphathi wami ngufake nabo majaji nezizwe mphathi uprofita manje sontweni wangeneza yini ukhala esikhala manje utshela abantu indzaba manje mphathi wami njengoba ngisho mphathi sesitovana mphathi wami ngiyacela kakhulu ukuthi bantu bakithi laphana ngifisa ukuthi ubasherele just a piece of advice ukuthi umuntu uma anganayo imvelaphi yakhe umuntu uma anganaso sindvu angimuntu yini la ngabhekana nayo in future kubaluleke kangakanani ukuthi utati ukuthi ungibani uchamkapi uphile njani udleni ungadli ini. Yes mphathi wami utakahle kakhulu mphathi ngobe ifuture ibalulekile if manje utoba blind wena ngenxa ukuthi wena usindisiwe uyakholwa usukulaye in future usukulaye isizukulwana ngoba siyohlupheka ngobe masiko emuntu mphathi wami abaluleke kakhulu ufuna utata uthi ungibani uqhamukapi bokhokho omkhulu la khabe bathanza yini lebe bangayithanzi umuntu onjalo mphathi wami thoka ukuthi wena utalwa uphiwe ngokufuya inkomo songena emasontweni emasindisa bakutshela ukuthi Jesus Christ wathi awusafuyi usuka ubulelele laba labanye ukuthi bangakhona ukuphila in future mphathi wami kungako mangumuntu mphathi mawudiva ukuthi hayi manje mina ngathi nginemali kufuna ngithengele iplaza thenga mphathi wami ngoba lamaplaza lagcwele ongela ethu sibantu labamnyama mphathi wami belungu basimunga letindo lethi mphathi ukuthi kutogena bona besingaye emsebenzini sina
sibani besihlala ekhaya ngibe na 5 ebafati uyathi ukuthi pass before sivala ngifuna ukukutshela lesithembu muthi wesithembu ukuthi usukela kuphi mphathi wami nemuthi wesidliso ukuthi usukela kuphi asiye mphathi usubona namhla sidliswa ngilabafati la South Africa mphathi wami many years ago mina mangingisheloko so ngiphila ekule generation endlulile bengithi ngaba na 5 ebafati noma 4 makudliwe etafuleni that's why lebo Natal before nidla udlu uyi1 wena nje ufika nje namhla bakuphakela ufuna nibuye nonke niphakele etafuleni tukwendishinye nonke tukwesibhodolo elikhulu uphakele ufuna kona bebathatha sidliso bafake lapha kuze kuthi abantwana bathandzane babakhulu ungathi wona lo mntwana mamncane next manje ungabuka manje siyazondana sodwana kungako mphathi wami lento leyo ufuna sithi buku sidliso sichamuka simuthi elitulu futhi uzibona elitulu abantu bashayana ngalo bebendele fokomisa tihlahla fomlilo kubasa umlilo mangukuthi isihlahla sikhulu aso basa umlilo lesi mkhulu besimtshela nje hayi adumise la nokuthelela tihlahla netifuyo takhe kunemvula so ubona abantu phasi badlala ngani adidela alibide nanyalo lebona mpula boMozambique bayenda lento leyo komphathi wami abiza khuze futhi nyalo abasendlo ukuthi baze bathakathi bakolega wonke lamathambo etilwane lamgodzini letifile tetinja bathi sebukhosini kaChief tiyobhunyiswa khona kunemhlatshelo after then imvula letoqhamuka nabantu awubaleka mphathi umbrella kudlala manje lama ritual lawa sawendi thini la kibo Chief njoba ngisho mphathi wami sekuphelile ngenxa yesilungu ngokuqhamuka abo TV ngokuhlukana kwado mphathi belungu basidukisa bathi hayi ngakwendi lokho ngoba basibonile ukuthi siganyile mara mlungu uthola unendumba mara mlungu siya ngokuya siyalibala buka ama estate buka ama hotel mphathi wami bafike ngetindlu letshani belungu bafikela base ngena nti kumathayilisi bona bayatuka efluri bayatuka 20 basikhipha kancane njengoba bafikela shiba lapha abathonda babeka bagwedla sibhamu bathe shiba basuka la wathi bangeke ngisuke mina ngishiya intakithi basituka enkomo bo wathi uyabona shiba inkomo yakhe la ithembi leliBrahman angithi ngaba ufuyile mphathi kunenkomo loyidlisa umuthi kuze itali isibaya sicile sekadubula leyo ngoma leyo shiko wabona ukuthi batawubeka mina lamabhula belungu ngene ngisuke don't forget to subscribe like and share ngibonga kakhulu brother Sherlock to have you ukuthi yabhadla ngisafisa mina ke ukuthi sichubeke sibhadle lento season 2 it's coming brother Sherlock uyavuma mina ke akuyavuma mphathi kumina anginankinga mphathi ukuthi ngikhulume ngitshele abantu ngimlando mningi kakhulu umlando lokhona kuButshelo brother Sherlock na ubuya lana mina ke stay tuned brother Sherlock it's coming back nginzaba yabo Mantindane kuthi bakhona bomantindane bendani la emalokishini yebo mphathi wami ngiyabonga mphathi wami ngibonga kakhulu ngathi it's not easy to get hold of you akuzange kwabalula tukwelithimba lethu ukuthi likuthole but I'm really honored to have you namhlanje ukuthi yabhadla ngiyabonga mina kethu hayi siyabonga kakhulu Tiyabhadla TV baphathi ningakhohlwa baphathi kulike nokusubscribe siyekelana umona sivusane nisibani labamnyama mphathi wami ngibutshelo lo eMpumalanga ngiyabonga mphathi siyabonga